Üge de egelik, akılmalla aytxallay degen kezülü berübüzge qararga çaqırabız. Siz bilgenden biz bu berüde daimda bizni poetleri biz aytxan akılman sözlege es burabız, ne de halkta saklangan tavrıqlanı üsünden aytada turganbız. Bugün men Mammelana İbrahimni tamsilin saylağamma. 4 zaman dep anı atı alaydı. Kertede birinci berübüzni de biz Mammelana İbrahimni tamsilleri bile başlaganik. Bu tamsilge es burganıma 2 sıltağı bardı. Birinciden, bu yıl Mammelana İbrahimge 100 yıl tolluk edi. İkincisi, men oyum etkenge köre anı bu çıkarması teren oyumludu. Anı mağanası bugün bütünde açık bolgandı. Bu çıkarması bana ençi körüngendi. Men anı üsünden oyumlarımı tamsilini okugandan sonra aytırma. Bayam siz de anı es burup kesi Allah'ızga oyum etersiz dep alay sunabız. Alayt da 4 zaman degen tamsil. Allah canlı januarını jaratxanda deydi appa. O zamanda appa kesi bolgan kebek anga şapa. Har janna yaşa ölüşünü 40'şar жылдан bergendi. Al közüde ullu Allah tenglik etip bir körgendi. Alayarttava koygandı tenglik bolmazın anılap. Anı üsünden har kimni aytxan sözüne tıngılap. Ahırda anı ne zat bolganında unutxandı. Xeylağa bula köz bauğa, ol okuna horlatxandı. Anı eşitkelle adam Allah'a tebregendi, adetteçe abdez alıp anı Allah'ına kelgendi. Aytxandı ol tarığıvun, ne zattыңысыз etkenin, ötürükkerti ese de Allah xapar eşitkenin. Barında tüz eşitkense, degendi jaratxananga, buyruğumu qaytarıp aytayım enttasaңa. Sen de 40 yıl yaşarıqsa, bir yaşauğa ol jetedi. Artık köpke iye bolgan esrik bolup ketedi. Köbülüşlü bolsan qıynap başlarıqsa qalğallanı. Ola jaramağan işte, unarık tüyülme anı. Sonra kesini de kuru koymağan mı, diyetken mi? Dünyaga onu öterçe amalga da üretken mi? Barağızında razı eteme dep küreşken mi? Sonra bir artık yıl koymay, barısında üleşken mi? Sana koşsam başkaladan alıp koşarga gerek mi? Kesim tenglik de turgallay anı kalay eterik mi? Da sen meni adam etip onu uçuğa salgan esen, ne boladı bana artık 9-10 yıl çıkta bersen? Ağlaysız dünyaga biymede baylanganda ne fayda? Meni bile ten yaşarık bolsala, çibin da koy da, degendi adam Allah'a. Az kalgandı ana üçün düşerge ullu palakha. Meni buyruğum buyruktu, tenglik bolurga gerekti. Men alay bolsun degenme, sana 40 yılda jeterikti. Degendi Allah adamga, sözünü boşalganına sanap, başka köp darğulağa başlagandı sonra qarap. Adama bir zatta aytmay stoldan qağıt algandı, заявление жазып stol üstüne salgandı. Bu nedi? Degendi Allah adamını ol işin körüp. Sen kimni korkuturuksa заявлениела berip, sen bu saatta okuna esrik bola turasa, jalanda kesine ençi yaşauğuna es burasa. Sonra sen savlay da dünyaga kalay onu öterikse, başkala da seni çalla, anı bilirge gerekse. Ne? Bili yeterge başka canıvar yok musun asa? Alay ese canlılı asa. Ma, былай beri bir karaçı, nençe заявление bardı. Seni ornuna bilikni tilep jazadıla barı. Dep jaratxan qağıtlanı körgüstkendi adamga. Adama es burmayanğa, meni sıyımalay ese kerekmeydi sonra bilik. 40 yılını men de jaşarma başkalanı bir ikibik. Ne zatxa baş avrutama? De burup çıgıp ketkendi.
Ол сағаттаны хапары саулай дүнияға жеткенді. Жаңыдан қайғы кіргенді жан жануарны барына, Аллах адамға чамланып башқаны салса орнына, тапсыз боллықты ишанда, игі боллығойды адам кесі жерінде қалғанда, алай болмай ол құллыққа тоңызша біреуіні салса, өмірден ақырға бізні біз ол болып қалса, ишамаңа кетерікті. Ол не оны өтерікті? Алайты көпке созмай оны өтерге керекті. Дегенділі жануарла, аны үсінден көп сағыш етіп көргенділі ала. Бірінші чыққанды эшек. Шүйоқларым, сағыш етсек, амал табарық бұзаңа. Өнді түзін айт сағанша жыл неге керекті маңа. Эшекча 20 жылны ішлесем де жетерікті. Мені қиылы сыртымы жауырылды етерікті. Қалғаны адамны болсын, береме аңа, дегенді. Ай, баям ол заманда аны башы иге ішлегенді. Түз айтаса, дегенді ит. Мен де алай етсем егет. 40 жылны неге үреме, 20 жылымы мен де адам ұлына береме. О бір затлаға жаратыр, бір де болмаса да адам жерде бір терек орнатыр. Мен дегенді маймыл терек бұтаққа тағылып, не етеме сау 40 жылны керексізіне қағылып, анша жылны қиықланып, har kimге де күлкі болып, құйрығымда бүрчеден толып, керекмейді, 20 жыл күлкі болсам да жетеді. Түзін айтсам, ол оқына асыр көплік етеді, 20 жылымы мен де адамға береме деді. Били кетерге ұғай деп қалай айтыр адам енді. Аланы айтқаларына Аллах та ұғай демеді, алғыңы бұйрықларына көбісін түрлендіргенді. Жыл салланы үстлерінден жаңы оны өткенді. Ма алай бұла адамға 100 жыллық жашау жеткенді. Әндуа адам 40 жылны қарзатқа төз баға беріп, өз жылларын өттіреді, жашауны татуын көріп, қуанып, тізгінін жиып, адам кебінде жашайды, андан атласа аяусыз, қадалып ішлеп башлайды. Ашын суын да ұнытып, саулайда ішке беріліп, ол жан атып күрешеді, бары да аңы аз көрініп. Кече күнде солу алмай, үсінден тер су төгіліп, 20 жылны ішлейді, ма алай қаты жегіліп. Жарлы эшек ол жылланы үсінден бошатмағанды, есігізде де разы болып берген сатмағанды. Алай болғалыққа адам ыспас етмейді эшекке, күн ұзыны жегіп, сора түйіп қыстайды эшекке. Өз жашауыны жартысын бергенді деп қарамайды, адам эшектен сыйсызға бір жанны да санамайды. Аны үшін болыр эшек мұдақланғалай жашайды, адамға болышқанына чоғеш болғанға ұшайды. Адама 60-тан осса, ішлегенден ерегеді, аны себеплі қайғысыз тынчайырға керегеді. Алай солырға алы қазаманы болмайды аны, итаңа тынчайырға деп бермеген еді жылланы. Адама ол жыллаға көре қалауырлық да етеді, харзатқа кесін қошады, орамлаға да кетеді, харзатқа ұзын жеттіріп дайым терслікні көреді, тарғула да жазады, керек болса уа үреді, ит берген 20 жылны алай бұла өттіреді. Андан артта маймыл заман башқа чекке жеттіреді, жер-жері да açылады, аузы қиықта кетеді, көргелі айтып күлірчә көп түрлі затла етеді. Аңа ол жылланы маймыл бергенді сора не етсін? 8-сенден атлағанда қалай болғанын білесіз, Аллай қартны қылықларын айтып сіз де көп күлесіз. Biz barımızda bilgenden Allah dünyanı jaratkan zamanda adamga cennetini jaratkandı. Аңа тишiri onu jaratkandı. Allah cennetke de sıyınmağan elli.
Allah Allah'a barmağız degen жерге bardıla. Allah tatlıvın körmegiz degen kögötün tatlıvın kördüle. Alay bula Allah cennetten kıstaldıla. Bula Allah'ın ol aytxanına da sıyınmağalla. Adam sıyınmay keledi Allah'ın aytxanına. Cennette azlıq etdi, jıl sanla da azlıq etdili. Bulayda bu tamsilini okuğan zamanında men de alay kelgendi esimi. Kerti okuna adam dünyada biyesi, canvarlarını da bileri, jerini başı biyi esi. Sonra kerti okuna bir çibinça, bir koyça, canvarlarını barıça, ol da 40 jıl yaşarga ne gerekti? Аңа бұлай игерек жашау берсе, тап болық болыр еттеп, алай сағыш етемеменді. Sonra alay biz аңылайбыз. Allah tenglik etip körgöndü. Baylıktan da doymaydı, köp jılladan da doymaydı, yaşaudan da doymaydı. Eşekni jıllarında alat, etni jıllarında alat, maymunlu jıllarında alat. Ma aftar anı aytadı. Adamны mal közlügü, adamны doymağanı, olanı bir canı bula küldürgen etedi, bir canı bula jarsıtxan etedi. Biz mında İbrahim'ni tereyin filosofiyasını körgönden sonra da men anımında kesinde körümü. İbrahim Allay kart edi, kart bolmağan kart edi. İbrahim bayan bilgen edi, adamға jılsan, köp jılsan, ol har zamanda igi tüyüldü. Men Allah kart analanı, Allah kart ammalanı körgen, söz üçün meni bir ammam, enduva erkemme yaşaudan da degen edi. Ma adam ebin bilip yaşasa, baylıkta, yaşauda, işini mağanasını anılasa, kadar Allah аңа берген сәбилені, жашауны, халқыны, қыралны, жашау болумына ол аңа ıspас etip, ол аңа razı болып жашаса, o zamanda nasıplı bola bolur. Ansı, ol da azdı, jılsan da azdı, baylık da azdı, ol da azdı, bu da azdı dep tursa, adam ne bay bolsa da, ne nasıplı bolsa da ol toymaydı. Ol mal közlük, ol zarlık, ol ayттырғанды İbrahim'ge bu tamsilini. Meni oyumum alaydı. Biz beriu bizge akılmalla aytxallay dep alay atağanbız. Men bu sözleyin de İbrahim'ni bir kitabından alğanem. Endanı İbrahim'ge derdi aytxalla, alay anı aytxanın belgilerge süyemi. Biz bugün anı üstünden aytabız da. İbrahim har zamanda tamsillerinde başında aytxanım, çama bullay adamını bir erşi qılığın, bir qujur qılığın alat da, olanı canıvarlarını üstüble aytxallıqqa, adamların üstünden aytxanım biz yani anlağan etebіз, bilgen etebіз. Ol fahmu bayam harp oyetke de berilmegendi. İbrahim'de ol bar edi. Ullu problemalarını ol külküble aytadı. Kimni esine kelligedi Allah bulla çürelikке kirip zayıvleniye жазарға. Sen aytxanға men razı tüyülmedi, stoldan qağıtını alıp zayıvleniye жазат deydi. Bulayda İbrahim'ni küle bilgeninden sonra da anı ol akılına seyretemi. Ma ol bulayda aktör bolğanın kögüstgen etedi. Ol yaşauğa bayam aktör közlevle qarı edi. Ol kesin sahnadaça körüp, ol kesin ol bolumğa salıp, alay жазғанча alay körünedi olmanga. İbrahim'a ullu temanı, filosofiya temanı alsa da, çam bula ayta bilgenimle kalğandı bizne literaturada. Aktörlarını avuzlarında da ol allay qartlay, allay adamlay saklanadı. Bizni bu tamsilge es burğanыбызны mağanası da andı edi.